Kharamjari mayam, I Licypriya ne. I mayam da ngasi request ama tawjage. Namat khara nige mamangda World Meitei Council na online petition ama tawki. Si online petition je Eikhoi UN High Commissioner for Human Rights da magi makok ta submit tawgadobane. Si submit tor de Eikhoi Meitei je lande na si uhlanduine. Adu to mayam si petition online petition je minimum 1 lakh signatures mu darkar tai. Adu to hajikti submit tobe ade kaigino ha kanda hajikche 80,000 signatures mu khatang lai. Adu ka 20,000 signatures mu wali. Adu dam ai mayam de request so jage kisi online petition je athu bada support to si sign to submit to biu. Mayam si online petition je na masi ki Eikhoi ki world na uthandune ki Eikhoi Meitei je land de je. Adudi mayam ai makhada ai link tawjage mayam link to da Eikhoi sign to si submit athu bada to biu si Eikhoi ki online petition je yam thina maru oi Eikhoi Meitei je land de na chumme na hai na ba mayam da si world je da. Thank you mayam thuna to biu.